Inda babi ni binata wali buni bagan di tiken tal chungane bolo tambuni nona tubu na kalau weekenda sianga walanga menda lubiana ya mbimbi menda kila chugo ni bina katana kalau menda taka saranga me bakai taka ko me bakana be imbuli to manda to bu chichugina na bosongo to ia to mbuli na tamata me viudu i batiki kenda to kai tobo batiki kento image and likeness na likeness mbekaya etikukina na bakasama ni how God functions, how he does his work. Zakaba bakadabo chiko kwena zakaka no burongo kwaya and the same tikukina i buri chiko ni nonda kaukawa and na bingo. Inda bawili gani bolota bunda raida na nono itubu na kalu totoka bagochi na kai tuba na kalu membali chikenda na tamata nono itobo nono ibaro saranga ga isulia mai ninda mbulata kana nono itobo nono ibaro. When we function the way God functions, pray in this manner, thy kingdom come on earth as it is in heaven. When it happens here, mebakasaranga if the kabochko na kalo and anonda suleki na anonda dina ke anonda todoko o kenda nga embulanga na kalo na ibarongo men nonda taliki no kenda na biba ko kotaki meraninda laudru mchuga nikina sia dabanga na mbole ene mbaki ni bingara bisatu mata ana kai totoko kina na baka samalebu ni binakata na kalo menda ngaraba na itabi meba kasaranga e binakato ko menda ngaraba chigini nonda mbulo kenda na tamata ene besinga menda ngaraba na itabi senda viudu batiki ko ena ngarabi ni tabi e binaka kina be kenda. The more we connect to how God wants things to be done, the more we are empowered. The more we are strengthened, the more we are able to endure and ilago indalago chikino. Dona no ni tobo kanta ba bini bina tabali buni sile bi kendra kalo sile talanga bini soko loto manda kambito sombu chiku mai be rakede na be ngauna tamba te keda ngana ngarabi ko ya sei ko na no na bara iti ko chunga nyo ko na kalo ndo bingarabi obia ona bianta betonga na baka samanga ni singi binangani kuwa ena kabini kuwa na baka samole buni kalo ndo bingarabi ke baka na reda ni boltambo lebukina na tugu ni matata babi na ko tunni no da kalo ndo bingarabi au sin kilana be kalo tal ni be baka mbote so nderando ngarabi yo na no da kalo lebuda ke na no na bingarabi mai no na dimanta ka mengarabi lebuda kisa ndo reda ni bolotambo ni tukina na no itobo ko ya kalo ndo wi kawaitaki kalo ndo loloma tuni bango na ndo ni same yalo vina ko ya endo rongo masu kalo ndo wi marroi kalo ndo bosota bandinde kalo ndo wi barotaki kalo ndo wi bambulai bunga tan la kauran indusheke we tukuna chinga that the God that we serve is the God who continues to prove that he serves ko ya bakatay ko ya endo wingra embito chiko mo ko endo na ibaraw ya. That is how he functions, likeness image ko sabi bi uti batiki ko ya talanga na ibaraw me law rai chiko buana tamata bakato kai ko ya ningarabi choba me kuniba mendaw wingra o bato kachuko na ngulu tangalaka ena ekabini kuwa serving God by serving others na mbimbi ni no mukila ni kaindo tali takana kalo na bingarabi na lebu nga ni no musuli ko na bingarabi na lebu talanga ni no bama rauta kana kalo kwa ya enona kam endo mbole takao kwa the champion of service lo raiba ni kalo ndo bingarabi mavi urosanga bulu rosong kolu mai panganti takatale na lubiana na ngoni turango Yesu Kristo tuno Yesu seni lago mai na lubini tamata me mengarabi ia me bengarabi na tradition ni mbalabu chukuni lago sama moida indona keni rirai that the Church of Jesus Christ has turned me sabuki kinandona bakasama me sanunumi that we are serving other gods, that other religious or faith-based that are serving. Me lakokina na baka samalebu
ni nonda ngaraba na kalau me bakar ngaraba na kalau matakau kina be kalau taliso ni sa tosinga mai na yambaki ni lotu sabakae moidi chiko. We are more into what we call now a religious institution rather than a serving institution. Too religious. So are too extreme religious. So are too exclusive extreme religious. Karena besta kata lamang tengah sotel teman tu irang apa tegir. Kau kawa ni non rabi yang garap nak kalau. Sa songo cirang apa tegir. Sa neto nga, sa oketo nga, sa neto ibu abu bulinga, sa kanga kita sa apa kambu tenggo, sa kota lindo elang meloma, sa ya tu kau mentang iki. Kita sa balin lotu nga, kina neto kemba, kina neto kalalai bango. But when it comes to service, saiwa, nil. There is nothing about service. Entah boleh pun apa kasar menggom baleta. Na lotu cisu endondo nume lotu ni bingrat. Sin lotu matamba ko yang baleta embulo ciko cisu. Satu dek dalam elma. Sin lotu ndindi barra baleta embulo ciko cisu. Satu dek dalam elma. Sini lotu loki balete mbula o koya na ulu ni lotu go. He has reason. Ira kede ngora mata kau kede. Ira kede na bi matangali lotu retungo randa raba to kai tu bandua. Ia na lotu vichisu endondo no melotu tukina na baka samali buni bingkara. Au na be taranga tolu na ulu tanga lele kanga. Meu bakau chicken dangai ni kina menda kila na nondo to chicken lotu centenary ke onda betal tungai ke. If you are a devoted Christian e kadibi gona kalo. There is no two ways about it. E kadibi gona kalo to be serving others because that is the way he wants to be served. Mengarai pagada mana kalo to no serve others. Mata ni kau biala beta, saya kuya na baka sama ni bingkarawingo kadiba kede serangan na nonda bula. It demands a whole being. Kain dona turanga ando bunau, it's free to be saved. Sino sumundana kana no mo bombulai. But to be in the kingdom, God demands your everything. There's no sitting around in the kingdom. Sindona mai wabu kinandanda minga. Free mo bombulai. Samate sumundana no mundinau. But when you come into the kingdom of God, God will continue to knock into the door of your heart. Metarongi ko chiko, vagadaba na nomu tabi kina nomu contribution, and a burongo. So now na challenge tegi saranga kina non the mindset. Kona mindset sa tu makaunga. So we can non the mindset wango tu. Merawani tu bani koi baka bina kana lotu beleta na lotu me kam dangai ke me reni ngalalo ya usona kango. That's one of the mindset wat. You don't involve God in my area, but do tu bana bina kana lotu no mundo area. And I have a lot of people who are nonda wakasam satu nango, which sounds like you are planning in the church, but actually you are not involving God as part of your everything. Me sa ndo mandanga na season mandanga ni kangori, me kako mandanga ni in the involved na kangori, me valay lay tigi manda na kangori, me sa biu manda me kako ni baka wasuma na kangori, balete me chiko talanga na kanga ubiang garaboya na nunggu tubu. So no ke baka sin garaw na kaya nda kaya chiko bona kaluya, God, you cannot be my God of all. If you are saying your family is important and God is calling your family. If you saying your work is important, God wants to be involved with your work. Salary is important, God wants to involve in your salary and your money. Talent in bimbi na kalau talanga o ko e involve keri baleta na nondo bula keda na tamata in the bato kay keda ni na nona kolo. We are called to serve in all areas of our life. Na sinra nyo kao iko rautanga na kaloike o yauike sinra
Bale tobe barita kaya. Ndoni bola tu no kaya. If he is not your God of all, check. Maybe he's not your Lord at all. Kesa sinin rani no mukalo ni bika kita nga raida talamanda. Dia siang ngani no mukalo mani tigabu. Bimbi mendakila that our prayer without service is in vain. Sermons without service is in vain. Fasting without service is in vain. Whether you attend church and you are present all Sundays without service, it's in vain. Na kalau indangarabo ko kalau ndo wika waitaki. Na kalau indangarabo ko siro sombo mai na lebu ni no wika waitaki. Na kalau indangarabo tako sobo mandangana no tubo lebu. Me bagai kain choni tolu tin kauna lo manira kai buru-buru mangono kalau sulia kina na luvena indomba unga sabako tumbura. Me daba me mai mate me bambula iko irake da sabambu chikoya mera rawata na bulotamu. Na kalau sini wakachiko mundona wanga iko sini ndona wanga na kubona kalau iko ndona itabi. You are God's mission and God concentrate on you 24/7. Kau itu giko, ravi ko, tapi kan ibu tamu. Sangat mendangani modi si susobu, no na kau itu. Isona ono kena tamata. We take advantage of His love, and what we do, we want to constantly have a break away from God. Mendana no meninda bambulai kenda apa tekenda, kan ibu tamu kebantu setawas teni biau, dona sen rawat endo. Menina turang nama rama. Na kango na lomani bolu tu senten rin sibina ni kuwa o binakato mo be bari ta bi kemuni nei lago ne mbagingo wili kana kalo me kalo ni no mo be kake kalo ni no mo bubale kalo ni no mo songo vakarau to iko mo bingrabi ke bubale ndo bingrabi ke thaka binaka ni kani bingrabi ke ondo masum baleta me energize tegi ko mo bingrabi ke ondo tuike mondo bunau bakau kawa lakwa ni kabingarad se dabanga na bika o kila ni kadibi kina kalau kaku ni ngala daba kale bu bina katana kalau sai koya o iko batiki o mentaur ndo bingarad ale buni ko na lotu en ndona ngauna ya ndo reida na vaka sama le buni lotu na lotu iselen dor kana le buni bingarad ele bu rambi tetunga na lotu iselen bale talangan sar sorre bingarad. So no sele bango koya preach 10% grace 90% law. Sini kau ko mela betana law na kanga be kau koya. Buat me thaka chiko na vingrabi. Den tanga mai really chiko na grace gaindang wala dava. The poor, those who are in hunger, in prison, those who are in thirst. Oira sangan risulu. Oira laudru manandrendre. Balai teninda mai weliti kona vaka sama lebungan grace. Tu nabango ko preach 10% grace and 90% law. Ni be emphasize tago ko na bimbi ni service. Because when we serve men, we are actually serving God. Nakini karuanga na ibagarau ni nomulo tundina ronga tabi nakana chikinongo. Ena laurai ena nomu bingarabi. How you serve others evaluates the genuinity of you serving God. Asin rin talabando. Kyo be barita kana baka sama ni nomu ngaraba na kalau dina, mendina nomu ngaraba na kalau evaluate ta kina nomu bingarabi. Amadi urusa bukalima tol sa bukantu apa sa bulkao na kani boltambu. Nindusi mako chisu ena talanoa ni veilewai kena nona wasieru na tamata according to the way they serve. Ngai tuna bango ko ya. Nei barongo ibina katoka nei bagandina tuna ko na kake dengando sadaka birongo. Whatever you do to the least of my brothers, you are doing it to me. Na kake dengando sadaka birongo. Do sadaka bajobia. Do talna sana ir debate ni merkau ira. Io turanga kima mindo buna o na damun. Poka siapa na tebor na damun. Gitu no chisubira, na talonoya, and the king says, "Laku tani viau, ausa sini kilikim."
ni evaluate taki me laurai e pakataba tu na mangarabi kalau na kalau e assess tanga na mangarab na tamat do kain do na turanga do aba gisar tu ke subo iliu kabelo to bango lingana turani mola o soata do tuna bango ko ni ndo e talo no bango ngai la suba tuna bango na lingana do bango iliu e ndai nga ko chimi lebo na lo tunda indai satu ni ko lo tunda indai jini you can't food from your pocket to serve you can't share lebo ni kuwa they have so much they can't share surplus they don't think of others they have food on the table sobatele nambelu senga bando ni anre mana matakalilai mesa chigini non rabakasa who I will serve who I will visit who I will call or they malisikop baletana daba it's part of a Christian sinin do na kai program taki no wonder those who said that day ena singa daba kimami abangu no bikiminikina ena singa daba kimami aboy suluti kiminikina ena singa daba kimami abadurumi kiminikini bale balete sinin do na kai program taki it is part of our life every Christian's life you need to teach yourself to serve you are tuning to serve andona kana non tabe ba marau takana kalu non tabe ba mata binaka bona kalu na kalibu na kain tabaka takap ndo ba lola man into na ndo dala in the sinikila how he functions look at how he functions and this is what he says you are created in his likeness to work according to how he works so na ngau nda dalata na kalungata nda dalata na bi warau teknik kalu nda dalata na nona itubutuba beleta ninda sabia mbiuta indona itubutuba vakatamata mendano numa me please takana kalu kanda ngole daba ninda bichugo esam ko ena we kamu na kauto mai bi kuna kalungata ai se andua tin kalima kana voltambo iana no mundo bulabo ke na no mundo solia butambu sa data na yalongu tuno ko I'm burden au sambikai kasa oda mai na nungu bosota iando sando ndoga na linga mundo ka usa tambo naka na matango mai bike mundo ndo sa masu bagabunga ka una senmi rongada na linga mundo salu mude nanra ndo wike mundo ndo basa sabati ki mundo kauchi ki mundo tani mai matango kau jike mundo tani mai mundo bala bala do koni zakadala gai tuna bango koya do bulida mundo zakabinaka sengata na lewando donu bukei ir sabo saura rautagi do ia na le wabinaka berna lube nyali do ian do tataro do bukei na yanda tuna ko this is the kind of service that I want the others you doing burdens me vaso satak talandalingan kalu but this one I'm pleased with when you take the initiative to serve others. Apa matatak sa tungai kebe kendra kelo, ni nonda isoro binakandon ba, na nonda kawai takatalendo menda bukea, kawai menda garapana itabi, kawai menda tuwe na bunoi binakachikenda kina na kelo, lebu na kai kadi tukina na lotu na bikaken, so na ngau na sanda wasawasi kenda tunga menda sakaya sa rauche ungango. In the senga nikila ni kalau e kadibi ko chiko na ngau nango beleta ni bina katana kalau me ba ngate ki ko batiki keni ko tulunga na keni dabdaba wa dabar tu na ba kasamu ndo bi susu mina kalau kina ombula ndo okata me bimbi ba me ngarabi tamat God rewards au sininga ngo madakaba me reward tekina but he rewards ndo bi susu mina kalau kinambula esabra tule wata ka kaokata ni bimbi wa mengarabi na tamata to serve others yes she gonna can consequences sacrifices can commitment tiko ke sleepless nights can na boy tutu walo zona ngona da mo de bakata sona ngona will be tiring sona ngona you are expected and do understand it so nangauna you don't reach that standard you fail so nangauna na ibobo sarangani kaitubi ko sa solia mbaletin sa quest rangaya so nangauna tukina no matri vale so nangauna e di manta kana kalo
mo trust lagi ko manda mo serve mo sudia mo bailia ya ndina chungaya dona turanga ndo volleyball tuna bango ko but the rewards outweigh all the challenges and all the consequences. The rewards na kami da ni nona na bebaro tegi na kalo ke na nona vesotabi ke na nona do kauta mai na satisfaction ni bungo na waka then when you are able to serve someone and you see that somebody turning around with a smile on a face marau o kilani le sutabi kina bobale o kilani na pakavingu kina dina nyonga lesu mai sa lala no mutanga so lesu mbeka mai sa waili andara kaundo ba marangeta but your reward overweighs all the challenges and the circumstances ya kainda da kabatiko kenda teti kon dona sorini kau na kanga inda da kaba na da tali weekend na kanga inda tea enda na tamusuka ando baka sama takabango ena nungumbula ni undo vina kata mo bingarabi. This is how I look at it. Au tana numa au sinanu miau turanga au nanuma nanona bos na turanga na ital talanga sebadimu tuna bango ko ya ena nona sa rede chigo ni sabaro daba chigo na nona bingarabi tuna bango na turanga na ital talarika au sa rede chigo ni usa kakamuraki au sa rede chigo ni sa kandre mai sa le tumbu au rede chigo ni sa le bua mai sa le mbeta au rede ni sa le lutu tale sa le kandre tal mai kine so tale na buana tuna bango ko ya ena boso baka yasas ia kin do medo ni beno no meukina sa rau chiu chigo koi ngai na numangana nungu kau na murna ke ba indo medo ni ngai beno no meukina ya lu sa rau chiu ba bina sarjong koi ningai na numanga na nungu kau na murna. Whenever you serve, you are planting the seed, not only for yourself, in a new generation na murna. Kuningumia ngai ndio nangai yo bakataro bataka chiko se mbuto koda you are stealing the blessing of the next generation. Kunialo data kandi ko nangai mbuto koda na nonda kalungata na kau na murna. Kunyo bunitaka kuni onrota ni maikina suli ko yani na daga lebu ni bingarebe kadibu kina ko betana kake da ngai ko da kaba bir na tani kani bol tambo do unto others what you want others to do unto you. You are actually sowing the seed ronga da binaka tuni bol tambo keep and continue doing good kani bol tambo for in due season you shall reap and I have ngame ngauna iko na tata musikina wala ta chinga kaba chunga maro taka chunga ni ko da kaba suli ko chunga kin somebody yang remain dona matakan singa tambo mo mai langa seri maro taka mai langa seri yang remain matakan singa tambo mo mai bingarabi maro taka mo bingarabi au na singa ni pipa bui dona kana mboli ni ngumbula beleto dona mada o open chu nambua ngai bi ono na kolokon matakali mo buno chiko I bol nimbula belete livi na turanga na ital tali bolimbula ngai kiria 6 AM on dambi tu na operate sulum mo buno chiko beirana. I have to sacrifice because I'm doing it not only for myself. I'm thinking about my children, I think about my nation, I'm thinking about my church, I'm thinking about my brothers, I'm thinking about I'm thinking about my family. If I continue to serve, I'm planting a seed and I'm not withdrawing blessings to the generation that is coming. Irna murimai, irna tau da balna daba, baleta ko da kaba chiko na kake ngando sa da kaba birna lengo. Kani bola dam. Do sa da kaba chiko. Na ada sa kani kalun taman na kinaluben kinal tamu. Me bandi tegi kendra kalun hindi na kina raram na bosa. Rongo bikenda ena kabnen.